내 조국 이 땅을 No sleep. Yes, he's doing podcasts and he's doing a lot of jokes. Yeah. But is it good? German jokes. Фото зото шилдэг үсч байна. Гоё гэдэг нэ. So we will never get another one. If we I'll never get another one. How do you feel? Good. Very nervous. Very nervous. Big present. Yeah. Very tired. Very nervous. Very tired. Very tired. But very kindness. Very kind. I love Mongolia. Yeah. Thank you. I love you. Next Physical Asia, next Physical World, Korea, Mongolia, collabo. Number one for sure. Yeah. I'm happy to do that. Тэр ямарсан төрөө бол орсонд ерөнхий сайдтай уулзчихлаа. Тэгээд одоо бүгд тэр харж байна. Дараагийн зурганда явж байна. За нүүрэм жоохон дутуудааштай унтаагүй 9 тоног 24 цаг унтаагүй явж байгаа шүү. Did you guys sleep good last night? Yeah, good. Sleep Deep good? sleep. Oh, how many hours? 6 hours. Okay, me 4. Okay, You. 3. 3 hours. Yeah. Because like Preparation, you know. Oh, it's good. Yeah. Only today. Thank you for your Yeah. food. My pleasure. No problem, man. Very good. Yeah. Thank you. Yeah. 헐헉. Hog, yeah. I love you. 진짜 완전 호로 넘버 원. Yeah? Yeah, number In one. Mongolia. Yeah, Here. number one is hog, yeah. 이 식을 харах уу те? За манайханд ямарчсан өнөөдрийн гэртээ орж оолонд идсэн бүх юм сайхан таалагдсан байна. Full? You're very hungry now? Yeah, hungry. Very hungry. Okay, now we go eat. I want. Eat after Eat, wrestling. Wrestling with Orhan Bey. Wrestling. Now. Training. Yeah. Now. You ready for it? No ready. No, I'm not ready. Food first. Yeah, food first and then after, yes, for sure. Training or what? Eddie, superstar in Mongolia. Eddie, you are a superstar in Mongolia, you know. Brother. Look, Well, I'm look, so many fans. Bayer's brother. Yeah. За дараагийн бэлтгэлтэй төрийн ордондох ерөнхий сайдтай уулзсан. Уулзалт маань дуусч байна. За дараагийн газар руу явна да бид тэр. Ийм маш ингэ very simple амт. You miss your chicken. Yeah. Miss your chicken? 다 먹어. Yeah. 3,000원이에요. Very cheap, yeah. Yeah. 은퇴 있어. 꼴등한 같은 은퇴. 그 хямдхан билээ. Чи одоо солонгос надаас их явсан гэж яах юм бэ? 뭐 дахиад 은퇴. Мэдгүй шүү дээ. How much the chicken in Korea? What's the price? Usually $15. $15. Yeah. $15 шүү дээ. One chicken. Full chicken. Тэгвэл I think it's expensive. 계란 Korea expensive. Mongolia cheap. Yeah, more. Now is more expensive. Expensive, yeah. Mongolia is cheaper. Mongolian ramen. tea. 와우. Yeah? Yeah? It's okay. Not much flavors, you know. Not much flavors. So very natural, simple. Natural. Good? I think 빛나겠다. all Korean like. 뭐야? Yeah? 오, 이거 좋다 이거. Yeah. 오. You want taste? 이거 맛있어 보인다. 와 이거. Yeah. 트라이. Try. 맛있어 Try. 보인다. Try. Yeah. 맛있어 보인다 이거. 나도. 자, 메뉴 하고 이거. Yeah, try. 이거 왜 이래? 야, 이거. 임 두물 시력. 이거 왜 이래 이거. 두물 시력. Good, delicious. 볶고 이게. Take this one. Take this one. 오케이. I take another one. 이거. 아마트도 이거 хчих надад. 응. Yeah. It's better? 이거는 뭐야? Beef? Beef. No. I think it's sheep maybe. I think it's sheep. Good. Sheep.
Number one. Yeah? Yeah. It's good, yeah. 내린 포로다가 내린 마흥 포로. 이게 소고기죠? 네. 아 이거 맛있다. Good? 이거 먹고 싶다 그지? 하나 시간이 시간이 괜찮아. 조리 시간이 얼마인데? He's happy to torture us, okay? Bad guy. Bad guy. Yeah. Or who's bad guy? Yeah. He's happy to torture us. It's, Very happy guy. he's a very happy guy. Yeah, we'll see his coach, Yeah. his teacher. 가야 되는데 왜 뛰어가요? 그러니까 Yeah. 민재. 이제 오면 딱인데. Salmon. Oh. Oh, salmon. Oh, tiny. Mein Kommandeur. 살만하고 다 이렇게야. 살만하고 ямар гоё зохиовэ. 전동 옷이 잘 어울리고 합니다. Very nice. 살만하고 팀 капитан. 살만하고. 살만하고. 자, 소차. 말씀 안 하셔도 귀랑 이 손이 이게 엄청나게 잡았기 때문에 이게 봐도 손 두께도 이만하시고 알고 느낌이 왔어요. 다 벤츠되고 어때 이게 юуны бүгд ингэ тамирчин шууд мэдэгдэж байгаа. Монгол үндэсний бүх гэж одоо гайхамшигтай Монголын өв соёл байдаг. Эдэн мянган жилийн төвхөд дээр спортоор бас хичээлсэн, билет өөр бас хичээлсэн юм. 네, 레슬링도 하면서 몽골 전통 부흐도 하겠다고 합니다. 이게 이거 다 먹어야 되는 거잖아요. 그냥 북티 녹스테요 그냥. 진짜 크다 이거. 또 이걸 노래하면서 마시는 Монгол дээр хувцастай үнэхээр гоё зохиж байна. 몽골 전통 옷이 정말로 잘 어울리신다고 합니다. 뭔가 좀뭐 강해진 느낌도 있고 옷이 좀 잘 맞는 기분이 되게 좋아요. 따뜻하고. Маш их таалагдж байгаа юм. Энийг гоё чөлөөтэй цай өмөрсөн өмсний дараа нэг тийм спич юм шиг мэдрэмж аваад тийм нэг сайхан гоё утсаа. Маш сайхан утас. 군대니까 저도 이제 해병대에서 2년을 근무했습니다. 네. За энэ цэгийн байгууллагад би ирсэн учраас манай улсын ингээд бас цэгийн хаан 한국 군대 같은 군대라서 투게더. 같은 군대 나왔어요. 마린. 아, нэг цэгийн анги 거의 다 한국. 오케이. 뭐라고? 빨간 모사. 오케이. 자. 빨강모 얼룩무늬 바다의 사나이 검푸른 파도 타고 우리는 간다 내 조국 이 땅을 다 함께 헤치며 가사 까먹었어 너무 긴장했어 가사를 까먹었어 가사를 틀렸어 바다 헤쳐간다 우리는 해병 팔강모 사나이 우리는 멋쟁이 팔강모 사나이 Oh! Bayrugi. Ready for No, book? I'm not Mongol ready. book? I Come want on. to go home. No, why? I want to go Korea. No. I miss my mom. Mom. Where is my mom? Pito. No sleep. Oh my god. That's good. 자, no sleep challenge. Sorry. За баярлалаа шүү. Фото зотож шилдэг үсч байна. Баяр байна. Арест энэ дотоос хоймш гэж. За.
Because цуутай наадмын Алтан дүүхийн хуудсан Гигээ мөртэй Оо за 3 давсан шүү. Хамгийн гоё яг хялаа тоглочиход. Амар хайр гоцсон 3 яг хайр гоцсон чамрыг ингээд амьсгал болохгүй дээрээс нь сонирхолтой нийлээж өгсөн юм. Гэхдээ нөгөө юу гэдэг вэ могоо 3 давсан ч гөрүүлээс утгах гэж тийм ээ. Ямар ч 3 давсан шүү. Монгол улсад тэр таатай байлаа. Бид цаашдын хамтын ажиллаа улам мөр үйлчлэн гэж хамтдаа маш олон зүйл гар дэд ажиллаа гэж найдаж байна. Дамоты хэмдэг хоёр хийснээр no sleep completed. I made it but I don't know about you guys. Ингээд 2 хоног битүү битсээрээ байгаа л дууслаа. Өнөөдөр манай хэд маань нутаг утсан маш гоё контентуудыг бидрээс хийлээ. Сэтгэлийг сайхан байна. Тэгээд завгүй байна гэдэг чинь хамгийн одоо бүтээлтэй ахицтай байхын бас нэг цондан багтж удаж байна. Тэгээд манай зэгцээ дүүмөнд энд явж байна. Зэгцээ дүүмийнхээ машинаар анх нөгөө Гренобл явах зэгцээ дүүмийнхээ амжиргаа цагаатаа явж исэн. За одоо тэгсэн чинь зэгцээ дүүмээрээ бас онгоцны буудлын руу хөргүүлээд явж байна. Нийтрийг байна. Ээ. Энд ч мундаг авиастай зүгээр авиасын ундрах урлагийн бас нэгэн бурхан тэнгэр явж байгаа шүү дээ. Урлагийн маш их авиас. Тэгээ урлагийн маш их авиасын залууд байгаа. Маш хөдөлмөрч тууштай зорилготой үнэж тийм залуу. 2 хоног 48 цаг Монголд аялал дуусч байна. За одоо бэлгийн зам дээр онгоц маань 11-ээс нисэн. За нэг 2 цаг 30 минут амжих байгаа гэж явж байна. За тэгээд онгоцонд ороод цааш нь явуулъя та. Энэ ахтаа сая онгоцны буудлаар хэн блэ? Цог гэр. Цог гэр. Онгоцны буудлаар тараад ах зургаа даруулаад хоёлаа тэгээд танилцаа тэгээд их гоё мэр харна бас бич камера гаргаж аваа биччихлээ. Тийм. Би ястаж их хямартай дүүтэйгээ таарсандаа баярлж энэ жил ч сайхан явах нь. Тийм. Морь жилдээ дахиж өгөндөө. Тийм Монгол улс ялагдсан ч гэсэн Монгол улсын тог босоо гэсэн. Босоо байгааг нь хараад би одоо төрийн талбайд орчиж хүндэтгэл үзүүлсэн. Сайхан туссан уу тэгсэн. За ямар санагдав тэр үед? Тэр үед үнэхээр нулимс туссан. Монгол хүн яг ийм байх хэрэгтэй гэдэг. Үнэхээр нэрээ нулимссан шүү. Тэрийг одоо дэлхийн их олон хүн ярьж байна л да. Энд яагаад ингэх болов? Энэ бол ерөөсөө Монгол хүнээс яг Монгол хүнээс л гардаг үйлдэл байхгүй. Тэрийг хараад бүх монголчууд нэр үүссэн. Би л амар үүссэн. За баярлалаа. Энэ нэг юун дээр өшгтийн өндийн дээр
их нууц VIP усуудад харалтлаа. Тэгээд хамаагүй бас сурвалжиж болохгүй юм байна. Тэгтээ яг нэг цосгоо оруулаад мэндийг мэдчихт юм лээ. За сайн байцгаана. Тэгээ энэ одоо хана явж байгаа маань Вьетнам. Ойрхон гэдэг юм. Тэгээ ойрхон орж үйлчлэг гэдээ явж байна. Хоёр найз маань. За лавгагийн влогийг үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай энэ найз маань гэр бүл одоо их мундаг тийм гэр бүлийн бизнестэй жуулчны баазтай. За дээрээс нь одоо морин аялалтай. За энэ доор дурднаа энэ төр талаар дурднаа хэрэг одоо Энэ доор. тий хэрэг та бүхэн монголоор аялахаар жуулчд авчрахаар бол тийм ээ өөрсдөө ч гэсэн монголчууд өөрсдөө ч гэсэн аялахад гоё юм билээ шүү дээ тий. Үгүй хизээ юм бэ найзныг аялна. Хизээч бол хизээ шүү дээ. Одоо үедэд үе эхэлсэн байгаа юм. Одоо өвөл тэгээд даарахгүй гэх юм бол морин аялал хийж болно шүү дээ. Энд бас давхар болоод яваад ах нөгөө уцаараа. Би танд ютубер одоо орно. Тэг. За. Герман руу нисгэндээ. За Монголд ямар ч үсэн одоо хийх ёстой бүх ажлаа бол хийсэн. Яаж хийндэ гэж бодож ирсэн. Ажлуудаа бас үнэхээр хийж чадлаа. Баяртай байна. Одоо нөгөө Германаас ширээгээ авцраад манай нэг Клаудиогийн залуу маань мотор маань янзалж ирсэн. Тэгээ Германаас тэр ширээгээ аваад портлоод дээр модерн намад руу нисээд модерн намад дээр өдөржингөө зураг авалттай байж байгаа шууд хүн театр дээр очивол хүн театрын зурганд орчоод хүн театрын зурганд орохдоо 2 номер тоглож байгаа. Одоо тэнцвэрээ тоглож байгаа, ирмэний тоглож байгаа. Миний охтод нугалтаа тоглож байгаа. Тэгээд тоглолт дуусчаад за тэгээд тэр өглөө нь манай нэг зургийн баг хамт олон эдлэгсэн баг хамт олон гэж өглөө манай зураг авалт хийгээд хорхог бууз уушрага бүх төрлийн хоолыг гаргаж сайхан бууз хийгээд за ерөнхийдөө шоун дээр харан та нарын Netflix-ийн Welcome to Mongolia гэдэг шоуг ороод програмыг ороод үзэхээр харагдана. Тэрний ард үйл явдал юу болсон бэ гэдэг ерөнхийдөө өөрийнхөө боломжоор бас сурвалжлагыг хичээсэн. Тэгээд блог дээр бас илүү тэр зургийн хажуугаар хойгоор ямар үйл ажиллагаа арга хэмжээнд болсон бэ гэдэг сэтгэлэрэнгүй харагдах байна. За Хайдельберг руу явна дахоо. Тэслэхээр in accordance with relevant laws and regulations of People's Republic of China. Явсаар Германда буугаад Франкфуртын хэсгээс Валдорф руу ирээд одоо автобусын цугаа буудлуугаа явах гэж байна. Ямар уртай хэлэл байв. Нэлийн ядарлаа. За одоо энэ чинь цаг 10 хагас болж байна. Орой 7:30-аас тоглолттой 5 цагад ажил руугаа явна. Орой шууд тоглоно. Нэг автобусан дээр явж нэг Монголд хэлтгээс ах. Явж байна да. Орой шууд ажилд орно. Хараа сайхан усанд орчоод нэг сайхан амраа да. Тэгээд орой шууд тоглолтод орно. Амжилт. Эхний тоглолтод гараад ирлээ. Гадуур явж байгаад буцаж ирээд эхний тоглолтод орлоо. Тэгсэн чи. Яг бодлоо нэг 3-4 цаг унтаад сэрээд тэгээ шууд тоглолтод яваад нүрэмэ бодоод бие халаагаар тоглолоо. Тэгээ бие минь яг шок нь жоохон тийм шок юм байдалтай. Тэгээд сая тоглож исэн чи миний энэ хувцсны нэг ийм гар авч ид юм аа. Тийм юм. Гэлтгэр явнуттай тооронохтой. Тэгээ энэ заримдаа унцдаг. Гэсэн энэ жижигхэн хэсэг нь сая миний өр ороод чинь. Энэ хэсгээс миний нэг 2 сандлын завсаар ороод ингэж ороод так. Тэгээ ахтар хөдөлдөг. Гур гайхаад юу болов гэд донд орчих шалгаад ирэв. Тэгээ хамгийн сүүлд учрыг нь олоод буцаж 3 сандал давхарлцсан байсан. Буцаж буугаад сандалнасаа тэгээд нэг машин оллоо. Хэцүү өдрөл шүү. Хэцүү тоглолт шүү.
Тэгэл яг хамгийн сүүлийн түрүүгээ ихэд бас хүнд байлаа. Нөгөөд ялчгүй нөгөө унтаг олон цаг болоод амралтгүй дээрээс нөө булчин тарих бүх юм амрааг үйсэн болохоор буцаад нөгөө буцаад тоглолтонд ороод нөгөө тэнцвэрээ буцаж олоход айгүй хэцүү байлаа сая өнөөдөр. Яг тэр бүр ингэж мэдрэгдлээ биэнд. Гэхдээ яг төгсгөлд нэг менеж хийгээд гарлаа тэгээд. Circus life, eh? Circus life. Back to the show. He was talking to the camera. Yeah, man, back to the show. TJ, let's go, bro. Yes, you're back. I'm back, man. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yeah, have a good show today. Man, I'm so happy I made it. Gosh. When you just get out at the door, and this is how the circus environment filled up. You just see a lake right away, you know. It's almost get in my mouth. Nah. What? Yeah, right. So we have some cake party here. Wow. How's it, cake? Yeah, good. Cake's good. Cake is good. Guinness cake. Guinness chocolate Guinness cake. Chocolate cake. Everybody have some. How's the cake? 10 out of 10. It's good. 10 for 10? 10 for 10. It's 11 out of 10. 11 out of 10. Okay, cool. 11 out of 10. I can't wait to taste it. Then people are enjoy. Everybody excited for the cake. And then people are practicing their training, and people having a cake here, and it's like what super weird environment. Our job is a piece of cake. Exactly right. This is what it is. So good. Imagine with the coffee, it's gonna be so nice. And what here is the icing on the top. The icing on the cake. Icing. What is it? You say the icing on the cake. Girls, what are the icing on the cake? What does it mean? The icing on the cake. The cherry on top, like The cherry on top. cherry on top. Like I say, you know, the best bit. That's what you're. That's what I meant. Thank you so much, man. Yeah, but he's not really good in German. No. Yeah. That's why he tries it in English, but he's even worse in English. Even worse, yeah. Even worse, yeah. It's even worse in He's English. even worse in English. He's not so good in German, but he's worse in But I English. heard he do so much podcast. Yes, he's I doing don't know podcasts how- and he's doing a lot of jokes. Yeah, but is it good? German jokes. German jokes. He's so bad. He's badass. He's something that you call a mother friggin' Frog. Oh, a mother frog. Oh, a mother frog. A mother frog, I see. A mother frogger. A mother frogger ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht, ja, geil. That's German humor. We like This it. Yeah. is German humor. That's Yeah. German If humor. nobody's laughing, you know why. Yeah, His name is Timothy Trust. yeah. And this is TJ Wheels. TJ Because on his feet, look, Yeah. he has no wheels. But maybe later. Maybe later. Yeah. Wow. We have And here we go. We have German Freddy Cooper. Can you tell? Nice to meet you. Nice to meet you, man. Enjoy your cake. Wow, really, Freddy Cooper, man. Thank you, Steven. No problem. I feel like my mom is coming inside. You know, my mom. Yeah. She cooks for us. You know. Come on, it's my mom, it's not yours.
Hey, he doesn't like your cake. Do you see? He doesn't like your cake. 5 minutes? I couldn't refuse it. It's not enough chocolate. Yeah, I just had one. Ice cream. Come on, you look like No. starving. Ice cream. It's like you had a very long trip. Yeah, you got Yeah, but I got it like. You wanna take half? Yeah, for sure. Take it half. I mean, he was not asking me the little bitch over there. Kleiner Hurensohn. Danke dir. Du alte Fotze. Sharing is loving. Du Fotze. Yes, tell him. But Julia says it the same way. Yeah. Me, no, I don't eat. I don't eat sweets. You don't eat sweet? No, I don't like it. To shoot outside or inside, shooting is never. But you know the show Physical Asia from Netflix. Oh no, oh yeah. Okay, I participate in the show. Yeah, I've seen it, yeah. So I did a small vlogging behind the scenes. Yeah. But my shooting is very limited. I was dressing on hotels and stuff. Yeah. But I shoot it. We made it such a fun, so much fun. People like it so much. I like it so much. People like it so much. People like it so much because they saw the show. After the shows, they want to see the they want to see the more personal stuff. Exactly. Like Fotze. Yeah, there you go. You know? You know why I eat? Because I don't want to be respectless. We got this one, and just imagine we bring it back like this. It's not nice, no? So we eat it. Yeah? So we will never get another one if we bring it. I'll never get another one. That's why you did it. But you know what we feel like? Oh. I know. Before it's like, oh yeah. But I like the mix between The ice cream. yeah, just The ice cream and this is. it's like this. Zurück zu Lake. Okay, danke schön. Dankeschön. Wow. Wow. Michael Jackson. Michael Jackson's girls. Yeah. Michael Jackson's girls. Tschüssi! 2, 3. Хей толчлоо тэрлээ. Хөө. Чанга шүү. Монгол явж ирснээс хойш болтоо уцаж өргөж хүсэл чамдаа чив. Шартаач байна. Нэг л тийм нэг тэнхээ энерги байхгүй болчих. Recovery одоо ши жоохон хэд хоног зарцуулах юм шиг байна. Буцаад яг бүтэн одоо формд ортол. Яг ч юм хэлсэн бүр хавраас үлдээ байна. Яг өнөөдөр нэг бүтэн байсан болохоор зэрэгтэл бүтэн байсан болохоор сайхан байлаа. Өчтөр оржтөр бас жоохон дүүрэн биш байсан. Тэргээ дагаад ч тийм уу ер нь жоохон сэтгэл зүйч гэсэн унцдаг тэгээд. Хэдий форм уу ядарсан ч гэсэн зэрэгтэл дүүрэн байхаар айгуу гоё сэргэж өгдөг л доо ядарсан ч гэсэн. Тэгээд тэр нь байхгүй. Жоохон ядарлаа. За окей. Явсаар байна. Амьдрал үргэлжилсээр. Тоглолт үргэлжилсээр. Show must go on. Woo! Perfect for him. Guten Morgen. Morgen. Ja. Normally it's must to hold it. Huh? You see? Come on. Yeah, I can be Come on, man. If you hold it, it's First attempt. Yo! First attempt. Yo! That's why he's Wrong timing, bro. Wrong timing. protect himself. yeah, but all time.
Can you hold this? I'll try. With the bare, I think it's barefoot. Barefoot is easy. It's like, no, I never did. Barefoot is easy. Very interesting. I'm really jealous because he's doing like crazy. And me. What? With his. Also, it's the same trick with double backs like this. Up to two. It's. Yeah, I always see it, but I never. On and off, I never go crazy. Yeah, it's nice. I mean, I like it when you do Backstage it. fun. There you go. Catch it. Okay, last one. When I think you will go, I will. One more? One more, please. Oh! So you spend only 15 minutes and then you have Yes. the. I 15 minutes after 50 Yes. minutes and 30 years. In 30 years. 30 years and 15 minutes I was learning it. Just because of backstage, because of you. That's good, yeah. Yeah. That's good. You know, like for normal people, this looks crazy. Yeah. But This for jugglers, Yeah. it looks like the easiest one, yeah. easy. It's like, oh, Easiest how do one. you do something else? Easiest tricks ever. Yeah, the easiest tricks. Like first class artist school. But nobody's doing it on all. Yeah. You record yourself. Hello. Vlogging, you know. Food time. Food time, all the carrots. This Edeka sponsor me. Yeah. Please. Oh, what have we got over here? More carrots. Carrots. I hope we're gonna get longer, eh? I doubt it. That stopped 15 years ago. Yeah, right. So yeah, this is very super. За, nüüd чи бүтээс 12 сарын 14. Монголоос ирээд за 4 хоног байгаа юм биш үү? Ярил 10-наас хойш нэг тасгалдуу тулд 14 өнөдөр энд бол одоо бүтэн сайн сүлжин тоглолт. Тэгээд снэг сайн тоглолт хийхин тулд амралт, бэлтгэл, сэтгэл зүй, хооллолт цаг агаар бас их нөлөөтэй байдаг. Тэгээд өнөөдөр бол бас нэг тохироо сарыг гайгүй сайхан бүрдсэн юм шиг надад бол мэдрэгдлээ. Сайхан тоглолоо. Яа тэгвэл өнөөдөр би чинь бүр 3 цаг хүртэл унтлаач тэр шин нөр 2 3 хүртэл өргөөд танхудаа амьдрал танхудаа шүний 3 за яг шүний 3 өнгөрөөж унтаад танхудаа одоо өдрийн 3 цаг сэрж байгаа 12 цаг унтсан гэсэн үг. Фүү. Тэгэхээр одоо ямар их одоо нөгөө ядарснаа мэдгүй нэлээ явсан байх нь байна. Дээрээс нь аргагүй нойргүй энэ төр урт хугацаагаар явсан учраас бас би буцаад өөрийнх нь нөгөө нэг тэнцвэрийг олоход бас цаг хугацаа шаардлагатай байдаг. Тэгээд тэр цаг үе дээр явж ийн гэж би бодод байгаа. Тэгээд өнөөдөр ямарсан сайхан тоглолоо. Зэрэгтэл бол маш сайхан хүлээж авлаа. Одоо 2 өнөг аварна. Nice. Business. Yeah, performance maybe. За, энэ өөр ингээд. Yeah. Okay. Maybe I don't know. When I go, I see next. BTC далар дээр.